Sli wayo loke umnikeza ithemba lingekho loke ephini Ingxaki ibhuti ndenza kamnandi undipha kamnandi ngebe permanent lento akwazi ba permanent umuntu wami zamthini umuntu wakhe akakunika utheni uzozondiphambanela ngoku utheni uzazondiphambanela ngoku silimusa besingayithethanga before yonke le nto ukuthi ngiyakuphambanela mawukuthi wena mina ngiyezwa ukuthi kumnandi nami ngiyajabula mnandi siyaqhubeka nenze njani lo ngifihla ndivisa igeza kanti uphambene umthetho wakho uyabheda ndivisa igeza angilona igeza mina ngikhuluma iqiniso la Sli are you aware ukuthi umonakalo osewenzekile ngalento eniyenza umkhulu kangakanani one nafike nenza kwaphuma isisu noma nenze abortion naqhubeka nenza khona kunjalo nifuna ukwenza enye abortion noma ufuna ukwenza enye abortion ngoba yena uthi usephumile lapho ufane waphuma nza uyenza abortion 3 uzoyenzani usehlukene nomuntu wakhe ngoba ethi ufuna ukufocus kwena lo mfana ungiqhela kakubi lo ungiqhela kakubi masisendini awusho ngiqhela kakubi makumnandi lapha makumnandi kaloko wena xa usebenzisa ingqondo njengendoda eziba usitsho kutheni ungayicinganga iprotection uke wayicinga lonto wena wangikhumbuzayo kwakhona ukhunjuzwa ngibani awuyondoda kusuke kumnandi angithi ngiyasho ukuthi kusuke kumnandi okay kwamnandi ke ngoku mnandi saskipha isisu ngeke uyenzela saskipha khohlwa isikhathi eside khohlwa kumithi mna noba wena abazali benu kumithi mna noba wena abazali benu sebethola le ndaba le mengabe mhlawumbe bebuka le show bebona lento ukuthi izingane zabo bona bazithatha njengobhuti nosisi nina content yenzayo menicabanga bazofila kanjani uyayimagina umzali esethola ukuthi nikhiphe izizwe ngiyakuvumela bafumuthi basithatha njengo asibona yayizwa leyo nto asibona ubhuti nosisi basithatha njengobhuti uzawuthini utata xa ibona lento uzothini uzobona ukuthi nami ngiyabona intombi kuma wamthatha nami ngibone ntoni kuwe ndibone ntoni kuwe ubone ibomusa ungishaya ungiqhela kakubi wena ungiqhela kakubi into engxaki yakho unisiseleni apha unisiseleni apha undiziseleni apha kamakhamera ntoni la sizokhuluma iqiniso ukuthi mina jonga bhuti lo sayiqala kakuhle yonke lento ne sathi sizawufihla and akho ndizovela abazali bethu batshatile ne what if abazali bethu bayayibona lento nice sami uthini ngesidima sami lo leyo vele ukuthi bayibone ngoba vele mina nawe sosaba ukuhlala phansi nabo sikhulu ngoba basibone la ndavisa uyiphambene angiphambene shothi ngiphambanisa wena ngiphambanisa ukuthi mnandi ke lento esiyenzayo ngiphambanisa yena ningilalele after i-episode yababa lo umhlakubuswa baningi kakhulu abantu abasithinta besilisa besifazane bekhala amadoda ngendaba yasekamereni ukuthi I know izinto azihambi kahle abantu abaningi besilisa bakhala nangokuthi ke induku ivele igoloza athi uyazama ibheke phansi athi uyazama ibheke phansi athi uyazama lutho akwenzeki so ukukhala kwenu sikuzwile sibonela ama-emails ade siwathola abantu beyidinga imbiza saphinda futhi sabona abantu ade besifonela siyazi ukuthi besingeke sikwazi ukunikeza into esingayirecommend kwayithina esingazi ukuthi ubaba umhlakubuswa usebenzisa izinto ezikanjani ukuze imbiza yakhe ihlangane ingakho ke siqale senze i-research so sathi uma bese senze i-research sabona ukuthi hayi khona nansi into engasiza ababukeli bohlelo silungisa umjolo so ukukhala kwakho kuphelile nje kamanje injabulo iyabuya manje ekamereni ngoba buka ngiphetheni yabo na into engikuphathele yona namhlanje and ayihambi ke yodwa ihamba naloko mhlawumbe uzoyibuza ukuthi kusebenza kanjani uyabolo uphawudo oqala ngawo usebenzise ukuthathe nje ufake emlomeni mase uphuza amanzi lo powder lo uzokusiza ukuthi ulast emzimbeni wakho izinsuku ezingu14 14 uhleli nje emzimbeni wakho ungagcini ke lapho mengabe umama meke nje wafona wathi uyeza uyalazi udaba ushaya nje yes asiqale sikukhumbuze ukuthi lembiza le iyasiza kushukela iyaklina izinso iphinda yenza ukuthi induku iqine umdlalo ululeke umama ajabule kosindo wabaleka okusho ukuthi umbeke ekhoneni ushaya ukhathale ubone ukuthi akuhambi kahle abaleke uphinda athi ubalekela kwenye indawo uphinde umbambe umsondeze eduze so lembiza le izokusiza ukuthi umdlalo wakho wasekamereni zonke izinto zihambe kahle uzobuza ukuthi isetshenziswa kanjani uphuza ikota nje eglass kanye noma kabili ngosuku izinsuku zibe 3 noma zibe 4 ngaphambi komdlalo shaya nje ikota yakho eglass ngiyakuthembisa umama uzokwazi ukuthi ajabule mawukuthi ke ufuna ukwazi ukuthi uyithola kanjani lembiza le ngizokunikeza futhi inamba yababa ukhuzwayo okuyena ozokulekelela ukuthi
uyithole lembiza noma ngabe ukephi. Mengithi noma ngabe ukephi, useGoli, use-Eastern Cape, use-Cape Town, ula eKZN, yonke indawo uqinisa imbiza yamadoda ikhona. Nansi-ke inamba yakhona, sokwazi futhi nokuthi sikubhalele yona la ngaphansi ukuze ukwazi ukuthi ujabulise umama wakakho, nijabule ekhaya. Loya njabule yaseseyihambile, ibuyele ngoba hey, ayagoloza amadodolozi. Mina-ke umkhulu esangikhulisa, webuya ngikhomboza ukuthi mfana wami, okuthemba konke, kodwa ungalithembi idodolozi ngoba into eliyenzayo alinqeni ukuvele likuphoxe nje umama eseleduze. Nansi-ke inombolo, asiyibambe 083 335 7969. Lowo ngu-083 335 7969. Uqinsi imbiza yamadoda. Yabona-ke manje ukuthi asigcini ngokulungisa nje iy'ndaba zomjolo kuphela, kepha siphinde silungise iy'ndaba zasekamereni lakho. Phelile indaba yo-30 seconds manje, phelile indaba yo-2 minutes. Siyadonsa manje, omama bajabule. Athi useqedile uthi uqedelani ngingakaqedi. Athi useqedile uthi uqedelani ngingakaqedi. Otherwise awungiphelezele-ke sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani, silungisa ini. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel. Ngaphezu kwakho konke ungakhohlwa phela usupport. Nangu thanks la ezansi, pressa wona udonate ngaloko okuncane ungakwazi ukuthi usize ngayo i-channel yethu ukuthi ikhule. Gama lami uDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa uqinsi imbiza yamadoda. Ngizokhuluma kanjani? Ngoba ujahe kona ukukhuluma kanjalo. Ba asili laba. Hayi, musu kubhedela uyabheda. Ba asili. Angithi uyazi ba futhi la asili solungisa. Kodwa ngiya-understand ukuthi indaba unolaka. Asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho. Silungisa indaba yakho. Mama ubuthi. Wemfowethu yona indlela okhuluma la indlela okhuluma ngayo. Usifebe. Yes. Usifebele mina. Usifebe. Kwaba iphutha lenzeka kanjani? Iphutha lani lelo? Uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba. Asimlinde. Chaza, simlinde achaza. Uzotshela bonke abantu wangifebela. Ehlisa umoya, Selokasa labo banomama kaze ngizwe lento empilweni yami. Lento athi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga. So abantwana njengamanje okwenzakalani ke ngabo? Abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress, ngifa, ngizama ukuzipholisa, ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa. Kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi. Awudli ekhaya. Ngoba into oyifunayo uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla. Ngihlalela ukudla. Ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina. Ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi. Awubuyi wena. Kusho ukuthi khona la uthola khona ngini. Inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Hey ngiyalamba akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini. Ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi. Ungayenza kanjani le nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Khona niyakazulu. Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele ethi. Yes, baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo. uNkulunkulu creator ngendlela yabona ehlukile. ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje. Iyangithusa yonke le ndlela ethoza ngayo manje. Iyangithusa nje ngoba phela lento ilula. Siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngayo mina. Ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa. Uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina. Uyazi ngithanda kanjani sendo sami. Uyazi mafa kwami ngiyithanda. Uyazi. Phambi kwengane uyangikhulukeza nje phambi kwengane ungijitshela ngepipi nje ngenze njani mina? Ngenze njani? Kumnandi yini? Kumnandi? Kanti kubhlungu yini vele? Ne baba. Ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto. Ukujabula embedeni. Hayi you understand? Shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami Abangani. Yebo. Kade uyindoda yami sesiyabangani. Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani. Siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba Wena kodwa inzondo sewuyicreateile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje Ngeke ngoka nikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa condom? Ukuthi umuntu wesifazane bazizelane ngizothini ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Nayo udade wabo. Uze wafika kumina engenzela izinto engayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngiyifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sizoqala ukujima iperformance yakhe embedeni isa right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlambe is idea yokujima
Because mina ngiyakuthanda. Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini lalela-ke ngikutshele uyabona-ke umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lale wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethiwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshitha uhlakaniphile leyo ngane leyo ngivumile bathi leyo ngane ngivumile naye lo mfo kumele ekhanda eqinile ngoba akhuluma kahle efonini ngamchazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ningibuza indaba yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wahweba mhlawumbe le ngane yangakhuluma ngaze namanje uphinde futhi umhlalise umama ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye ngocabanga nje nceke yami zonke iy'nceku hlala phasi Nyambo. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona lamaphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kusho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engishoyo lo masenza naye sex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa into uthangishaya mfethu ayikho right xolisa sisicela uxolisa i-right into uthangishaya mfethu ngiyazi bakujisho Sisigole makhulu ngishaya uzobona nasifebe uzobona nasifebe Sifebe wena Sifebe wena uqamba manga phansi uzobona nasifebe tshela wena uqamba manga Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba le Musa ukuthi ngiyakubhedela ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesandleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni ini ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi ezakephi ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe madlame yabo ingakho bengafuni ivese ngithanda mingabe ukuthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini ingakho bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya ichaos kanjani Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekseni ngo-9 so wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo
So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.